Apa yang subai pi ha kane ka channel ha kane ka video nya page phongot kirang lekai betha pun gol ha kane ka duran kop ar hajar ar pun mano na pedang kine ki players ke betha pun gol ha kane ka duran kop ar hajar ar pun riu tong nya page menta way hadien way u baba ti ka kertan ka bashpo de upi pensing uday orang lekai pekansai na ka club is pungkol bat hakane kaduran kop lala bantap sau kol na kin riu tli kicing lekai bau yumi madan na club is pungkol FC player bawa na ka kertan ka bakandai uday Vishnu Puthia uday orang lekai na ka club is pungkol bat hakane kaduran kop lala bantap sau kol na kin riu tli kicing lekai bau yumi madan na ka club is pungkol player bawa na ka kertan ka ba pra uday Usayat Ahmed uday orang lekai na ka club Langsing Football Club bat hakane kaduran kop Usayat Ahmed ulala bantap sau kol na kilai tli kicing lekai ba uya lekai na club Langsing player bawa na ka kertan ka banyeu uday Whoever Brightson sana melimpda uday orang lekai na ka club Shlong Lajong bat hakane kaduran kop ulala bantap sau kol na ki sau tli kicing lekai ba uya lekai na club Shlong Lajong FC player bawa na ka kertan ka banriu uday Uranius Fernandes uday orang lekai na club Jamshedpur bat hakane kaduran kop arjar apandre Uranius Fernandes ulala bantap sau gol na ki sau tli kicing lekai ba uya lekai na club Jamshedpur FC player bapa ti ka kedan kebasan napteng kirang lekai betapun gol hakane kaduran kop uday Uhali Charan Nazri uday orang lekai na ka club Bodolan FC bat hakane kaduran kop ulala bantap sau gol na ki sau tli kicing lekai ba uya lekai na ka club Bodolan FC player bapa di kakatan kabasau uday Uman Bersing uday orang lekai kamuhan bekan Super Giant bat hakane kaduran kop arajar pandreu Uman Bersing ulala bantap san gol na kin riu tli kicing lekai bau lekai na ka club Mohan Bekan player bapa di kakatan kabalai uday Usahal Abdul Samad uday orang lekai jong ka club Mohan Bekan Super Giant bat hakane kaduran kop arajar pandreu Usahal Abdul Samad ulala bantap san gol na kin riu tli kicing lekai bau lekai na club Mohan Bekan Super Giant player bapa ti ka kertan ka baar uday Rodri Kinho uday orang lekai jong ka club Sporting Club Delhi bat hakane kaduran kop arajar pandreu Rodri Kinho ulala bantap nyeu gol na ki sau tli kicing lekai bau yo banya lekai na ka Sporting Club Delhi FC player bapa ti ka kertan ka bankong komuta orang lekai betapun gol hakane kaduran kop arajar pandreu uday Aladin Ajare uday orang lekai jong ka North East United Football Club bat hakane kaduran kop arajar pandreu Aladin Ajare ulala bantap kandai gol na ki san tli kicing lekai ba uyo banmi madan na ka North East United Football Club. Semoga share, like, dan subscribe.